Karbi Anglong Deputy Commissioner Sai Hemalong COVID-19 apathak district level committee amai kangni. Hamren Municipal Board Central Hall boundary wall ke claim kasai oi radatum thordun pakansi kachisalam thu. Kardom Karbi Prime Tamalong Penili Singja indicate therapy non bertang tompen arjuik tha. Karbi Anglong long puthot kona awur coronavirus kangdam bom langdamsi jangmi niphai sir ke parni Karbi Anglong Deputy Commissioner Sai Hemalong District Level Committee amai pado. Karbi Anglong along kona awur coronavirus ingdang bom lilo. Coronavirus ke so COVID-19 kangdang long leji aphan pura jangmi niphai sir ke parni Karbi Anglong Deputy Commissioner Sai Hemalong EC District Level Committee amai ingni si laso ki sopen kaching rai lapen kachipa jok thekji aphan kaching vai klong paleda. Deputy Commissioner Chandrodhwa Singha pen pini bang hinia bang along COVID-19 kiso klang thula pen COVID-19 kiso kilong bang troka munit se kachelang bomalam mailong pachini. Alang li bohag bihu aronga je kar chakatum COVID-19 arona teng mati COVID-19 protocol teng si bihu talon nangji lapen ajo porpai 3 sia poransi bihu katalon pachunang ji puta ningje. Bihu katalon jadim doa langpen pangthir nangji inghu nuka lalong pe kalite mas pen chidip nangji anparta banghini mate hamphangang bong kido ke thak kache pahlo nangji puta Deputy Commissioner pen bihu aronga je katalon jetumaphan pachini. Hamren Municipal Board asai hemadung het ki project Central Hall hem thipo kim tangji dokdoklo. Bon sitami non mat kitang pami kalila laso long boundary wall ta non kim rangpon bom. Boundary wall kasilang bomalong donri edung het meter creep hopak dojia jak kiting akhili kilang nopi ke jok to war ka chela tatum pasilo joan pin bonta kachipa mi thuji aphan aninga pokta sai kiklematum matha bangbe lasi jangmi ni phainer ke bani pinang an hamren cherok tokara tatum sai klem pami nangji pura kipu paso ta ka phiansi puthot arona tengpen kachiklem thu Hamren Rongsupi Municipal Board sai hemathing no amad rathek prong anta lapuson kasai oi kiklem haiki Municipal Board Chairman Pentanglok Ward Commissioner Doan Phanta langplotsi sai kiklem lupudam on Cherok tokara datum thurdun pakpen kipudun ansi sai kachiklem thu lasi kyongdung lapuson thak thak asai along radatum apor pen apor kilang chari dun ki akinang sotbino Hamren Rongsupi pen phirangki hundor kropen mangkilo berta non malom so porphan berta mongton ponsana kona kulat si mithang Karbi pinding sumpot ang pompin kilong at po nangletong lapuson ke matha kisung doma jongsi do plote matha nangni nangletung humrik non pinding sumpot akudala long bangso akulat long nangletung Karbi pinding sumpot pekok pini wampok chipan choi hongthor Karbi teum lek paikom jamburong pugum Karbi purse jamburong so Karbi bospin Karbi bag lapen gamsai visitami long etpo lapen bangso akulat nangletung anidang le humri zita inpuikji lasi prabjin pen humrik non pending support akulat difuluru langso daily market opposite drangsena sapu auditorium holalong lapen nangletung ka order je aphan la ber kipia number long humrik non আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি এটি আৰু চিন্তা নাই কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব কাঞ্চ ৱাটাৰ chorol hoi pokchukor jinjin ta nangna igar koi bong manai bangsarak thane pokchukor ong Pipo no bong. Pipo lote. Igar ko ni pokchokora luti men do nang nam bidam thani chicha kon elo. Ajo porto lo ke bong. Pharmacy jingkir la po bunan ke. Dam lang no hi ki long bang puji mini. Pokchokor do wai nang pidun tha. Lada ke tok 24/7 open pu. Zero anteng puduman. Nanglitum ajat apor lapen ajat arni lewang sitame nilitum Alon Medical Store ke 24/7 ingpu ponlo. Lahan lo Alon Medical Store icheng si Karbiang bongpen kang pucheng pharmacy. Labang so pharmacy reke 24/7 ingpu lapen ajat adawai le nang jisita ladak long ponikji. Lapen kelong le adawai nangli order pikang lote prabjin pen long ponikji. Lasi Difu Medical College and Hospital opposite Alon Medical Store along nangli tumtame humrig non.
anso se kachini jiaphan aber kipia number along khumrik tami Dihina mopi putot berta lawang thulo. Ruru Rara Entertainment along Kachiparjan bang Phumate Excise Inspector Mohan Singh Inti Jangmi Niphai Nerkebani arong chiwai tangdo. Ruru Rara Entertainment along Kachiparjan bang Phumate Excise Inspector Mohan Singh Inti pressure stroke kilong lokajok kidamtang pinang anani pen Guwahati Medical College and Hospital along se kachilang jephan ponlo. Sitame kiso chilang bo mohut Jangmi Niphai Nerkebani chiwai juilo. Alang li apor pipen arong kachiwai alam karjulong pen akorti ingjir rong rupisi jirpo jirpi claim dam rapeda jirpo jirpi atum ning dugrin tilo. Kalitang Mohan Singh Inti Excise Department along Inspector lapen alang li Ruru Rara Entertainment along ta Kachiparjan banglo. Karbi Prime Time kilapan si kang ton poiglo, domi thagmi kurwang tho.